IPL process ti match ni para list ongkori sok paija poila IPL match sabi sab thungnai tini ibidin bi pranang nang para discuss kai sai khanane poila match ongka RCB versus Chennai Super King. Oh my god, it is going to be crazy. Tam poila match RCB ra Chennai na hari mano na Chennai ra poila RCB na hari nan bagai bak tiarong paija padi ka tinin ibidin para full discuss kai nai bang na bidin no para price jar tinai tang bidin na tik like ri tai nin dolong no share khina pura nin daikto 22 March 2024 Adino IPL match puila songsajangna IPL ceremony pastan simi 8 jarjing 8 simi ke khela jengnai. Oh my god, thala versus king o amne samne pura baskang o khela no pura nai bang bela khana excited ang 22 March tawjak dati sokpai nang pura man time bhai ke pass khamen pura wana sogo IPL ni bagi ke juton naising pai juton IPL mo cover khana IPL ka asuk mar khana nachok jaw sin Indian pro juton jan favorite team tong jan favorite player tong jan favorite of tong tam nai idol tong jani ta tai kaisa bad news kom thai ta je e 2024 no je Amish Dhoni mahmane ke Mahendra Singh Dhoni ne bani last IPL season hindai khana hain ba kisa bakha dok to kisa duk khona man hang bono nugui sang IPL mono nai sang khela na ne jengo bani je MS Dhoni movie ne nai yang para asukunu ma ka bu tam sajne joto na to nai ya emotional mood para ekdom jephar bano MS Dhoni jephar bano je kono ba hasil khai kang amtai ke mawan sok ang niji sa amtai hasil khe je kono nang obo ani golden SF ke na wan sok ta an je favorite team ke Chennai Super King ta nang favorite team tam nang tolo comment tai Chennai Super King ni no jung tin discuss Chennai Super King on ka tini Devon Conway opening batsman left hand batsman bo obo kuru available kuri tamne bani yak kaisa injury ong jahin bai bo thongni male 6 man rok o break naja tai ko opening sabi khona ritras ke ko sabong khona rasin davindra ni ya Daryl Mitchell abo to phaiken jung saimai to saimaya ko yang Chennai Super King ni tulonai RCB ko RCB to brong opening ongkhar nai je phab de policies ba Virat Kholi je King Kholi ni sini jaw ta nak jutun sini je dunia ni number 1 batsman King wah je BCCI plus Jabardast kin opening ceremony khair khai power ko clear amount mo nai thungnai je pon RCB by Chennai Super King rong ni khela kha ka was pura dunia ni jut jeng stadium je jangphon RCB team fan a jaga aske Chennai Super King ne fans bang thang pura tam sasine. Oh my god a jaga ni bising ang khorok Chennai Super King ni fan no RCB rong yang khana tai Cameron Girin bra paina hanja 17 crore roi jabo ne Mumbai Indians bo available kurin khana ta tam mo saimi bang yang ta kam bowling kuroi Nepon RCB no ben bengai je bang yang matra charjon je player Virat Kohli phab de police Kellen Maxwell Mohammad Siraj ni berong bengai na lotus thongni na tam cricket thongni bengai chaimia e puila match tam RCB ro khatari ko logai mano na te besi puila si pro hari na ni berong ni oi bas ong no don tola comment khai chati RCB ro tandra asuk 20 বছর 19 বছর khna white mon IPL ni je trophy GT manu ge nak tam wan suk e 2024 ko pro IPL trophy GT de manu namai na komuno no tol comment khai je RCB ni je buri ro ko to final ka to saimanu na 17 तारिख दिल्ली कैपिटल बाय RCB ni women premier league bro ta thangja 17 तारिख bro final 7 20 sengjang RCB ro tan bogi IPL trophy paiya a jaga je king tomani pore fan bak tang bogi IPL paiya na komuni region sai de manu no nak tolo comment khai sadi hangke dalok tini video bak isu jono malai ni take next video ke jotan kam ke to pai tin basi thank you for watching hambai.